شاہ صاحب فرمائے تو وڈے وڑ جدا کیا نہیں دھریاؤں دھار تن سکن کہڑی سار تکے اٹھا میہ ملیر میں سبحان اللہ باغ جے انبا تجو پھرندڑ انب ہے پر ہکڑو ڈار ہونجو تو وڈے ہیٹھ پھٹی کयो اج ابتا میہ وسیع تے اهو وڈل وڑ کول صاف تھیندو نڪو پرجل سبحان اللہ ہاں خبردار اچي تو پھرجل وارو رحمت وارو مہینو جيڪن انهيءَ ۾ ڏار جي گنجلا نسبت جيڪن پاڙ سان پاڙ ڪيرا شهنشاه مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جيڪن انهي سان نسبت واري پاڙ سان تنهنجو تعلق آهي محبوب جي محبت ٿي رب کريم جو قسمات گل جھليندي پھل جھليندي فيض وارا میوا جھليندي راتن جا اجاگا کندي اکھن وجا پاڻي وهائي دي हे सॼो धोप थींदी कलम सीनो इश्क सां भरबो तुंहिंजा सभु रग रग वार वार तुंहिंजो नूर सां भरियल اللہ آمین اللہ آمین पर जे निस्बत खां तालिक तोड़ी ऐं तूं हाज़िरी न ॾिनी सरकार जी त मां तोखे पक ॿुधायां थो त शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह जी फतवा अथई त वॾे वण जुदा कया नहीं धयाऊं धा तन सुकल कहिड़ी सार त के उठा मींहं मलीर में